JB Aison, Marisa Narciso, Hani Arenas, Sally Capili, Francis Carreon, Felipe Maningas, Maningas Family, Renato Gomez, Jenica Galozo, Glenn Tiangco and Family, Fiel Jefferson Figueroa and Family, Estelita Suba. Makanyan mo naman po yabe talaking panalangin tamo, ding special intentions di Janet Terrado, Arnel Terrado, Arjunel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Abelardo and Lourdes Silo and Family, Leanne Macapagal, Arian Garcia, Joan Abigail Tuazon, Yuan Inigo Emmanuel, Caroline Gimotea, Yuan and Yuri Garcia, Cheng Yandan Malyari, Felicidas Bagang, Queen Marley M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and Family, Angel Bautista, Eduardo Tuazon Jr., Palyasigi and Sagong Family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Nicasio Luzon and Family, Maria Rita Teresita Hinco, Alvin Grace Gabriel, Mr. Rin P. Mendiola, Angelica Joy Belgica, Cel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Grace Palyasigi, Al and Lizelle Vitug, Edgar and Rina Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Eunice Micaela Makapinlak, Arian Nieri G. Balingit, Francis M. Malyari, Anari S. Bondok, Blessy De Guzman, Mr. Rene P. Mendiola, Isabel T. Pangilinan, Lydia Agustin and Family, Bing Castro and Family, Edison Galoso, Joyce Ann Galoso, Hermina Trinidad, Melo and Serena Briones, Rich Mel, J.D. Jesse Lopena, Shaina and Luan Wens, Justin Crizette Figueroa, Estelita Suba, Jonella M. Sale, Jonella M. Salalamero. Manalangin tamo naman po para king malagwang kapaldanan di Winston A. Chan, Danilo Batak, Zaina Lorraine Hope Matitu, Architect Ted Narciso, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo R. David, Madonna Pahita, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Noli Lagamayo, Maria Nicole Parbo Terragrosa, Sean Clifford Matthew Malyari, Joshua Salm Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Asucion, Angela Gintu, Gemaline M. Garcia, Rodi Moyargas, Rico Sabado, Melody Cruz Suhail, Luciana Hoven, Cheryl Bacani, Alma Di Macali, Ferdinand I. De La Cruz, Faustino Ibarra Jr., Manolo M. Mercado, Odilo Escoto, Lolo Felipe Maningas, Vicky Macapagal, Rose V. De Leon, Ana Marie Alferor de Jesus, Araceli Zita, Estela B. Torres, Barbara Ann B. Torres, Danilo M. Torres, Celestine Babauta, Reynaldo Macapagal, Graciela Mortel, Jacob Ichico, Roderick Holgado, Aldous P. Mercado, Mary Grace David, Edgar Parbo, Odilion M. Escoto, Alberto and Ali de Jesus, Raquel de Jesus Gabriel, Michael Lopez, Bibi Pantig, Angelita Canlas, Erlinda Bautista, Jason Fernando, Odette Buwan, Rowena Arbas, Pichi Luzong. Iyabe talaking panalangin tamo ding donors tamo para king bula na ning Mayo. Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Susie and Raul Ronquillo and Family, St. Francis Printing Press,
Lourdes 2, Irene Rivera, Elena Flores, Santa Monica Parish, Our Lady of the Assumption Parish, Our Lady of Lourdes Chapel. Para ka rin kapatatamong mayaw na biye, manalangin tamo para kingalanggang kapayapandi. Pope Francis, Francisco Boy Lavarias, Javier Pineda, Gabriel Feolalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Arlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondoc, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Pasencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yulong Jr., Jesus Corazon Palasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carayon, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Difna Bernarda and Leonardo Macapagal, Onofre Kiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Honovi Swing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Zenaida Juan, Manuel Beltran, Raimundo Capili, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marvin Sablan, Lenor Yalong, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuazon, Consolacion Rivera Yalong, Porita Zapanta Sampang, Escolastico Yalong, Tasciano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emilardo Yalong, Ricardo Sr. Eufrasina Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cotson, Alberto Roque, Eliseo Capili Sr., Pedro Flores Pineda, Ludi A. Maningas, Estela Enoli Lagamayo, Mr. Antonio P. Mendiola, Abel Y. Resido, Philip B. Cortez, Anacleta Capili, Renante Gomez, Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Pete Bingham, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin A. Bulawan, Mary Blaze Sampang, Marie Crenzy Taruk, Among Season, Filimon Marina Katakutan, Bienvenido Sr. and Isabela Castro Rivera, Purita Y. Resido, Nasensiana Malig, Alan Guzman, Luis Alenio Sr., Encarnacion and Ernesto Villanueva, Marilina and Vicente Canlas, Lourdes and Felix, Renato and Roberto Manalang, Isidro Manalang, Teofilo Dumandan, Pasita Gintu, June Trinidad, Sabina Viala, Dr. Antonio Pineda, Benito and Francisca Luzong, Filomena Talento, Ivy Alvarez, Anasita Galoso, Jose Galoso, Arthur Nakmil Katakutan, Benjamin Bulawan, Lolita B. Zapanta, Nelson Manansala, Estrella Concepcion, Gloria Carrion, Grace and Rafael Sr., Florencio Tionco, Suzette Tionco, Manuel Tionco, Romeo Salvador, Alberto M. Magtulis Sr., Violeta P. Magtulis, Rosita Bayon, Solomon Bayon, Eric Roque, Francisca Luzong, Benito Luzong, Pablo Luzong, Rosalia Rivera, Modesto Luzong, Antiquino Luzong, Teresita Mercado, Toribio Garcia, Amalia Soriano, Shirley Manabat, Lolita Zapanta, Eduardo Sampang, Romeo Pura, Fortunato Nakpil, Josefa Nakpil, Edmundo Pineda Sr., Faustino Ibarra Jr., Fidel Santo, Shirley Marquez, Victoria Macapagal, Felipe Pineda, Mr. Felipe V. De Jesus, Romeo R. Cano, Josie Miranda Briones, at ding sa Blanca Ladua, Kim Purgatorio.
King lagyo ng ipa, po ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagom ng banal Espiritu, manatili kay kayunan. At kaya ko antimurin. Sisiyantala rin kay katang kasalanan, bata mong maging karapat dapat miamtong karing banal na misteryo. Iyagkastang miyag nanagnan ing kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, King marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayad. Uli nito, ipanigapu ko, kang nuwa na Mariang kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana King Die alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O mapamakadulong ipami, tumulay sanang emunano ing balayan mo, busal ning mi bayo ng pamibiye-biye, bandring sablang mi pamatulan king pangasublina, karela, ning maligaya mong pamanampun, manaya lang mit mong kapanaligan ampon kapasalamatan, king aldo ning pangasubling miye, king kapupusa ning panahon. Itiyaduan mi king kapaminataan ning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyayang pon magari kambe mo king kami atunganing banal na Espiritu, Dios manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Pengut na nala ning mata sa saserdote ring apostol. Maigpit da kayong tintuan, king ena ko tuturo, tungkol king lagyo ning taong iti nga nakarela. Dapot lawan yu, nung nano ingke kayong depatan. Kinalat yun na king mabilog ay Jerusalem, ingke kayong tuturo, at buriyo pang iparsala kaya kami, ingke yang pangamate. May kibat lari Pedro, ang ponding aliwang apostol ngara, kailangan ing pamintuan miya ing Diyos, at aliwaring tao. Ing Diyos daring kaya katamong pipumpunan, pepasubyaning ni Jesus, kay batyeng pete king krus, tinasnening Diyos, king dane ng wanan, ban maging pamuntok, at talapagligtas ding tao. Ban kanita, mikapamikatagon, lang makasisi ring Israelita, at tanggap kapatawaran, karing karelang kasalanan. Testigo kami, tungkol kareting bage, at antimurin ing banal na Espiritu, ing kalam apagkalubna ning Diyos, karing mapamintu kayo. Kay bat, tintuan dalang na magsalitang pasibayo, king lagyo ng Jesus, at layon da na lang binulos. Meko lang kitmuan tula ring apostol, king arapanan ning konseho, uling ila, may akit lang karapat dapat dumalan kaligaligan, alang-alang king lagyo ng Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Popurian da ka, o Ginoo, uling linigtas mo ko. Mo pepaintulot, ing tumulala, king kakong kabiguan, ding kakong kasalang. O Ginoo, linigtas ming biyeko, king kamatayan. Mo ko inabe, karing padulong na, ing kamatayan. Dalitanan niyeng kapurian ing Ginoo, ikong sablang malugod kayo. Eyo kakalingwan pasalamat, king banal alagyo na. Sagli mo ing kayang mwa, kabang-kaba ing kayang ganaka. Kares ning bengi, mipalyaring ating lwa, dapot datang ing tula.
Pakiramdaman mo ko sa, o Ginoo, at malunos ka kanako. Ginoo, sopan mo ko, inalilan mong pamanerak, ing kanakong pamagsalbat. O Ginoo kakong Diyos, parati kong pasalamat keka. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Ako, Iwan, mikametong kong pamipatilip, at dimdam ko ing siwala ring dakal, at laksalak sang anghel. Makapadurot laking trono, karing apat na mabielelangan, at karin makatwa. Ngarang kakantang masikan, ing korderong petera, karapat dapat ya ing tanggap upaya, pibanjan, kabiasnan at sikanan, dangal, ligaya at kapurian. At dimdam ko lang kakanta, ring lelangan, at chubanwa, king yatu, king lalam ning yatu, at ding atsu king dayat malat, ding sablang lelangan, king mabaylog asikluban. King makalukluk king trono, at king kordero, miabye ing dangal, ligaya, kapurian, at upaya, ang gaking kapilan paman. Ngarang may kibat ding apat mabielelangan. Amen. At migsakabla ring makatwa at simbande. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginong Jesus, gawan mo ang malino, pingamano kay kami. Palablaban mo king lugod, ding puso mi, potang pakisabihan mo kami. Ingin mantabe ya kaya kayo, At kaya ka antimurin. pamamasang iba't king may pabalita, agpangkang sanuan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Pasibayo yang pepakit Jesus karing kaya nga lagad, king pampang na ning dagat ning Tiberias, pepakit ya king antikaniting paralan, miabe-abe ri Simon Pedro, Tomas, ing mayayaus kambal, Nathaniel at tao Cana, Galilea, ding anak ng Zebedeo, at ding adwapa karing alagad ng Jesus. Lumigo ko nga nang sinabing Simon Pedro Carela, tuki kami, keka, ngara naman kaya. Mekolat sinakeking bangka, dapat alalang arakap na mga san king kabukas ay ito. Inyang saslag ningal do, na tu Jesus king pampang, dapat ere akilala ringalagad king iya Jesus. Nga nakarela, anak, atin kayong ikwa, ala, ngarang may kibat. Sinabi na karela, ibaldugye ing lambat king dani ng wanan ning bangka at manikwa kayo. Bildugde ing lambat at ere agyong isaka
uli na ning keraklanda ringasan. Ingalagad da pakamala ng Yesus, sinabi na kang Pedro, yaing Ginoo. Panamdam ng Simon Pedro, king iya pala yung Ginoo, sinulod na yung imala na uling lubasya, at linuksuya king danom. Dapot sinadsad lang makabangka king pangpang, dingaliwang alagad, at guguyod de ing lambat amipnungasan. Ela masyadong malawot king pampang, mga dinana na yarda mo ing dayura. Kasakara king pangpang, may nakit lang uling mi babaya ampon asan ang makaderang at tinape. Nga ng Jesus karela, magdala kayong mapilan keni karingasan arakapyo. Inya sinakaya king bangkay Simon Pedro at ginuyod niya papunta king pampang ing lambat amipnong mga ragulayasan, dinalan la at 50 at lungegan-agana, bistat atin la kanita karakal, eya may sira ing lambat. Nga ng Jesus karela, may kayo keni at magalmusal kayo. Dapat alami itong man karela ing mengangas kinutang kaya nung ninuya, uling balura king iya ing Ginoo. Linapit Jesus at kinuwaning tinape at binyene karela at ang timurin dingasan. Iting katlong pamipakit ng Jesus karingalagad kaibat ng sinubling mebye. Iting maya pabalita ng Ginoo. Kapurian kay ka, O Kristo. Maya payabak kaya kayungan po. At yutamo kayang katlong Domingo, ning kaya katamong pamigaganaka, kapag masusyan, selebrasyon, king misteryo na ning pangasubling mebye ning Ginoo. Misteryo ya uling iniausplika ning siyensya. Misteryo ya uling ing Diyos mo yang makarapat. King ing mete pasublianeng mi. Nung alang pa magnyubling mebye, alayang kapanaligan ang popang kapanayan ing kaya katamong kasalpantayanan. Nung mayayari aking kamatayan ing biyena, alayang direksyon at paninapan abye alanganga. Ing misteryo na ning pangasubling mebye, bubuklat ni kay katamo ing dalan papunta king bye alanganga. At kening binasa tamong ebanghelyo, hangga king kalimang Domingo na ning panahon na ning pangasubling mebye, daramdaman tamo king ing ginong sinubling mebye, ing ginong tinalakad ibat king mete. Mabyeya at pepakit ya karing kayang alagad. Ing ginong sinubling mebye, ikit dereng alagad anyang lumwalya at luyang pulong banwa manaral. Ikit de anting tao, kaya bera. Kaya ba't ng sinubling mebye, ikit de anting maligayang sinubling mebye. Pepakit ya karela. At king pamipakit na karela, king pamipalto na karela, king pamamunta na karela, iyaman, peparanas ni karening kayang alagad, ing misteryo na ning pamanyubling mebye. Ing ginong sinubling mebye, anyang pakit siya karing kayang alagad, balamo mo susubli na la naman miye. Lawen tayong sasabihan ng Ebanghelyo. Mete yung Ginoo. Den kayang alagad malungkot la. Ang gewara, last week sa lasalikot la ne po. Ngini, mi balik lakin dati ng obra. Manasan la. Lumigo ako nga ng Pedro. Tuki kami. Magliligo lang sila o iting obrada.
Pero kabukas lang alang akwa. Sanilang mana sandeni. So balo din dagat. Balo do nung nokan laringasan, pero wala lang akwa. Bakit kaya? Neng ede kaya bing Ginoo, alalang akwa. Neng etaya kaya bing Ginoo, alatang akwa. Alatang masanting abunga. Anyapin, anyang datang at tsuking pampang. Ating kong arakap, alapo. Ibaldugye ketang bandang wanan. Memintulak yung amano da. Kining punto ngay ni ede paakikilala yung Ginoo, ya Jesus. Pero, palagi ko, kanyang damdaman deing boses na. Pamilyariya. Memintula. Bildog deking bandang wanan at sinapakyeng lambat da. Ketang punto ngay ito, nga naning alagad apakamala naning Ginoo, yung Ginoo. Again, karanasan niyang sinubling mebye, manibat kingala, dakal. Manibat king malungkot, pintalan lalat inabayan ala. Manibat ketang ede akakilala at paking pampang, nga naning alagad apakamala na iya ing Ginoo. Kabud dimdam ng Pedro ito. May gimalan niya sinakaya. Pintalane ing Ginoo. So yung mumunang karanasan babiyena ning Ginong sinubling mebye. Yung mumunang grasyang binye na karing kaya alagad kaya ebanghelyong binasa tamo. Yapining the risen Jesus meets them in the middle of failure. Yung Ginong sinubling maybe detanganal libutad na ning kayalan alalang arakap mapagal la, malungkot la. Eno detangan kabang magsayala. Makanya niyan daratang ingapong Ginoo. Neng alata mo, apulayan tayo at mika atinta mo. Neng malino nung ninuya, ipamalino ng iya ing ginuta mo. Daratang iya king kayalan at makanita na katamong anguwan bansubling miye. Kakadwa, kitnanay Pedro, makatatlo, Pedro, kaluguran mo ko. Opo, Ginoo. May katatlo. May katatlo niya naman lingad Pedro at tatandaan niyo po. Enesisisyan i Pedro. Nung babalik ni i Pedro. Nung kanita, liningad mo ko. Pwede may ngalilan, kaluguran mo ko. May kipat si Pedro, makatatlo, opo, kaluguran na kayo. At sinabi na, pakanan mo ring tupa ko. Sesen mo ring tupa ko. Ene aseseng Pedro ing Santa Iglesia nung ing pundasyon na pamaglingad. Ing pundasyon na ning pamanyuyo king kapulungan, ing lugod king Ginoo. Oy ni ing pepakit ng Pope Francis. Oy ni ing papil na ning Papa. Successor ng Peter, pero dapat makatay diyang matibe king lugod. Banang agampanan ing panimunaning mabilugan Santa Iglesia Katolika mabilugayato. Dapat matibe pangatayid king lugod king Ginong Jesucristong sinubling mebi. King makanita mong paralan, karina agampanan, ing maragul ng responsibilidad. At makanyan mo naman, ing kaya namong responsibilidad,
Asusuyo king kaya katamong banal kapulungan. Kining shrine. Deng magpakomunyon, deng magkanta, deng mangolekta, deng mag-serve. Yako. Ing panibatanan ning pamanyuyo, yapining lugod tamo, kingapong Ginoo. So binalik ni Pedro, kaluguran mo ko, kitang lugod ay ito, karinya manalumpakan, idawon ng Pedro ing Viena para king Santa Iglesia. Pero lawen niya, ining kakatlo, yung ginong sinubling mebye, ay amu pepakit. Last week, pepakit yakan Tomas. Lawen mo Tomas, o rin sugat ko. Nakamagduda bugok, gana. Pero kaya ni pepakit niya, hoy, atyo ko Kenny, uman nyo ko, kaulan nyo ko. Hali, yung ginong sinubling mebye, pinili ng sumuyo ya, pagsilbianan la, ring kayang alagad. Kanyang kasakad, may nakit lang may babayang uling, ampon asan ang makaderang at tinape, dala nyo rin asan arakapyo. May kokeni, magalmusal kayo, kinuwaning tinape, binyene karela, Eucharistia, kinuwaning asan, binyene karela. Yan ang sinabing, o yan, may glutuda na kayo na kumana kayo, self-service ali. Kingwaning tinape, binyene karela. Ingasan, binyene karela. Ing sinubling mebya Ginoo, pinili ng sumuyoy at suyuanan la, ding kayang alagad. At oy ni ing pundasyon na ning karelang pamanuki kaya. Ing pamanuki kaya, mumunaya ing pamanyuyo. Hanggang pang ing kayang kabilian maligaya na sinublineng mebye, dinukuya pa mo rin. E naman malagwayng magpataw kang bayan dapat manipon ka pa mong duto. E naman makasadyang agad-agad. So ya sigurong may kinawang dutong, yung megderang, makanyan ing pamanyuyo. Ikang magpagal para karing kekang kaluguran. Ikang susuyo para karing kekang alagad. Ipanalangin tamo kaniting misa. Ing ausan tayong ginong sinubling mebya, neng alata mo. Neng empty tamo. Neng bala mo lang maliliyari keng biya tamo. Neng madalumdum ing akakit tamo. Adwan tamo king sinubling mebya, ing datanga na katamo, abaya na katamo at anguwan, ketang kayalan emptiness na ning biyatamo. Kakadwa, panalangin tamo kaniting misa, king sinubling mebye, Ginoo, patawara na katamong palagi, kalupanan ning binalik ning pasibayo, king lugod na San Pedro. At kakatloy panalangin tamong etamo sa sawang susuyo. Babye lingap, babye kasngawan, karing aliwang tao. Uling oy ni ing grasya na ning ginong sinubling mebye. Talakad tamo at ipasyag tayong kay katamong kasalpantayanan. Itamongan. Sa salpantaya ko, king meto nga Diyos, igpang lubos mayupaya. Linalang king banwa, ampon yato. King sablang maiyakit, ampon maiyakit. At king meto nga Ginoo, Heso Kristo, anak ng bugtong ning Diyos. Mibait king igpa, bayo pa king sablang panahon. Diyos, ibat king Diyos. Sala, ibat king sala. Diyos atutu, ibat king Diyos atutu. Mibait may gawa. Kaya gum king panga Diyos ningigpa. At king kapamilatano, may gawa ing sabla. King uli tamong tao, at pauli ing pangakabos tamo. Tinipaya ibat banwa, at mi katawan niyang tao, lalang ning banal na Espiritu, King Virhen Maria,
at milyari ang tao. Mi pakuyaking krus, paulita mo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, linas sayo, meteyo, at mikutkut, at sinubliyang mebye, king katlungaldo, agpangkingularing kasulatan, at minokyat yabanwo, makaluklukyo wananing pa, pasibayo yang datang mitmong ligayo, ban mukum ka rin mabye, ampon menga mate, at kayang kayarian alang kapupusan. Sasalpantaya ko, king banal na espiritu, ginu ampon babye-bye, ameni bat kingig pa, ampon king anak, akamben ningig pa, ampon ning anak, miyagnan misamban, ampon mi paligayan. Menas bukyo, king kapamilatan ding propeto, sasalpantaya ko, king metong akapulungan, banal, katoliko, at apostoliko, papasyag ko, king ating metong abinyag, king pangapatawad na rin kasalanan, at panayan ko yung pangasubirang miyering mete, at ingbe datang alanganggo. Amen. Manalangin tamo king ipaning ginutamong sinubling mebye, ban para kay katamo ing pangasubling mie, mga baldugan bayong pamibiyebye king kasalpantayanan, at kapanaligan king maragul ng pakalulu ampon lugod. Nga tamong makibat, Ginu, pakiramdaman mo laring panalangin mi. Ulitan tayo. Ginu, pakiramdaman mo laring panalangin mi. Para ka ring sablang Kristiyano, banitang migligtas ka ring Hebreyo, ketang pangayalipan do Ehipto, iligtas niya naman ing balayana, king pangalipan, king kasalanan. Ipanalangin tamo, king Ginu. Ginu, pakiramdaman mo laring panalangin mi. Para ka ring mamuntukan tamo, at para king bansa tamo. Ban kanito, kabang susulong tamo naman, king kametongan, ampon pamagsarili. Sumulong tamo naman, king kasalpantayanan, Kristiyano. Ipanalangin tamo, king Ginu. Ginu, pakiramdaman mo laring panalangin mi. Para ka ring sablang at syuking sakit, at karing daralan kapag subukan. Banang apakilala, karelang Kristo, king ing kasakitan, ampon pamayla sa king krus, painturo king ligaya, ning pangasubling miye. Ipanalangin tamo, king Ginu. Ginu, pakiramdaman mo laring panalangin mi. Para kaniting balen, baryo, baning Kristong sinubling mebye, miyeya ka ring puso tamo, at pampatinilyan na kaya katamong makayagong king lugod no. Ipanalangin tamo, king Ginu. Ginu, pakiramdaman mo laring panalangin mi. O Ginuming Jesucristo, king binyag linabas kami king kamatayan na spiritual kambemo, at sinubling biyuman king panibayong biye, king kapaminatanasan na ning mayap ng alimbawa ning pamibiye-biye ming Kristiyano, asaw pandaka sanang tumipon king meto ketawan king kayarian mo, ban kanitay kamingan mirakayanan kami king ligaya mo, manggaman king alanganga. Amen. Ipagay
Manalangin kayo kapatid, maning kaya kayot ka na akong daon, matanggap arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo. Kikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuno. Kikasaplalata mo at ni mabilog ng banal akapulungan. O malugod ay ipami, tanggapan mo na ring yayayin na keka ning banal akapulungan mong magsaya, ban ikaming dininan mong dalan, kingantiganiting tula, kamtan mi ingalanganggang ligayang bubungan na ning pangasubli ng Mebia Kristo. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristo ang gidumi. Amen. Inginu mantabe kaya kayo, At kaya ka antimurin. itasyo la ring pusoyo, Makatas na lo king ginu. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ingpuryan ampon pasalamatan da kapilan man ampon nukarin man o ginu, lalon-lalo na kaniting panahon amiyayin niya Kristo ing Paskwami. Pikakon man dinawo ning sarili na para kay kami at pamilatan na kaming alanganga king arapan mo bistaman mi dawon niya king sakripisyo dapat ngeni ing korderong miyayin king krus mabiyaya kapilanman at namate pasibayo inyasat maglapo king tulang daralanan iting Paskwa ting sablang tao king mabilog ayato magsayalo, antimurin ding sablang upaya ampon ang helning banwa, daralit la king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, antimo yung titi pang ambon kareting ayin mi, ban pabanala na lahat para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi po, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyan naking pamaylas sampon kamataya, no? Kinuha na yung tinape, pasalamatan nakat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang neiti karing disipulo na nga na, kuha na neiti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha ni kalis, pasibayo pasalamatan nakat pinuri, dinwang neiti karing disipulo na nga na, kuha na neiti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang po nalanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasig tayong misteryo ni kasalpantayanan.
Iniangin ng gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraon mi kaya kaiting tinapen ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyerian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keko. Ikaming ansalang misulusuluk ing katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan may oy pa ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Florentino ing obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan me ing pinili mong talasuyo Papa Francisco, ay naos mo ng makoket iking yatu, ang tiningking binyag mi eteya, kambiyan ng Kristo, mirakayanan niya naman sana, king pangasubli ng mebye. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulo mo idala mula at ding sablang mayango na biye kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kambening nuan na Virgen Maria induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo no, kambering nuan na apostol at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka king kekaban ding panahon, aporian ang po na paligenda kasano, king kapaminatan ng Jesucristong anak mo. King kapaminatan na kamben ang pon kayo, kagum ning banal Espiritu, sablang parangalampon ligaya kaya ko Diyos, ipanglugos mayupaya, manggaman king alanganga. Manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikawos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamalalipan ning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pon pagsadyan mi ing panyatang ng mitmong ligayan ning talapangabos mi, Yesu Kristo.
O Diyos ay ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mino na ing pansinan mo ing kasalpantayan ing banalak pulungan mo. Layon mo yung pamayapan ng pon, pisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ika mabibiyan pon magari, manggaman king langanga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabi sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipagit tamo ngayon yung mikakametong tamo king kapayapan. Niyo yung kordero ng Diyos niya yung milalakok yung kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miya nga mano mo. Kumayap na ako.
Manalangin tamo. O malugod ay pami, lingusan meng mipnong lugod, ining balayan mo, at ding sablang birian mong mibayo sikanan kareting banal na misteryo, pagkaluban mo lasanang mipaligayan alang kapupusan, king panyatang ning pangasubling niye. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Manatili kayo pong mga talakad. Panalangin ning jubileo, itamungan, ipami at subanwa, ing kasal pantayanan na pigkalam mo kay kami, king kay kang anak, Yeso Kristo, ake keng kapatad, at nga pining pami kalugod, ake kang pepalablaban, karing pusumi, king kapaminataning banal ay espiritu, gisinga na sanang pasibayo kay kami, ing nuan akapanayan, para king panyatang ning kay kang kayarian. Ibayo na kami sana ning kay kang grasyo, ba kaming maging alang pagal at alapangambol, ding binining maya pabalita, neti sanang bini, ibayo ra kami kapilubluban, ikaming ketawan ating meto sikluban, king pihong pamanenaya, king meto nga bayong banwa, at meto nga bayong yatu, potang may luping nala ring upayaning dewakan, hingke kang ligaya sulag neng alang angga. Hing grasya ning jubileo gisinga na sana kay kami, ikaming peregrino ning kapanayan, hing pamagdulap karing bandi ning banwa. Iti mo namang grasya, ikalat na sana ing tula ampon kapayapan, king ning kekeng talapagligtas king mabilugayato. Keka kekeng Dios, no na ilanganga, miabye ing ligaya at kapurian, manggaman king alanganga. Amen. Luklukay po sa uli. Dakala salamat kareng linye, grasya, king bulanan ning Abril, teng donations in kind, ing laro, dakal pong larong medonate, uling mayit mga 5,000 na boting pepamye, kimbulanan ning Abril, lalo-lalo na yung Holy Week, ang popang stampito, pamangan sampaga, pamangan ng popang souvenir bat king kareng pilgrims. Kaya katango pong monthly financial report para bulanan ng Abril, hindi po yung pekamata sa atang dili, kareng maygit at lungban mga tsuke ni pabulan, 485,339. O rin ring listahan na rin donors, walk-in donors, nakalakare ni rin kikatamang pilgrim sa daratang. In total, 53,700. Ang labi niya po, deng donation boxes tamo ilang valedictorian anyang bulanan ng Abril, 289,000. Matas yan naman yung katamong expenses, uling dakal tamo selling devotional articles, pilulanan, rosaryong po pangkandila, deng boti. So yung total expenses, 409,481.61. In summary, in cash receipts minus expenses equals 75,000 divided by 2 parking share na ning rector at share na ning fund. Share na ning shrine fund. Ing shrine fund tamong ini 708,000 nung idagdag tayo ay itang March balance 708,000 pero dakal tamo dinidak ing monthly revised quota system para March at dapat para April na pala ito. Additional devotional article sa 50,000 at binayad na niya po indang tamong para king water station. Ginasos na pong 342,000 para mitalakad yung water station. Detang panakitan aldodo bulang-bulang ilang pamayad ketang indang tamo alayang interest. So imitagan 131,569.70 kinwata ni kitang shrine fund. Ban kanito alayang utang at mibalik ya kitang scholarship fund itang inutang tao.
So yung kakatamong shrine fund as of April 30 is 525,364.65. O rin po rin pondong malakwan kanyan ing shrine fund, ing fiesta project fund, so retang sobra patse fiesta, o ning atintang project 50,865.62. Ining corporal works of mercy fund ay iba't king water station, neto na po kanyan, uling lata ng babayaran. So, running 4,411 manimat lunis hanggang Webis lang. So, ila pa may bilang detang Biyernes hanggang ngayon. Tayo pululwal, pang komersyo, alos keni mo, at detang bisang sasali, pupunta na lang mo ka rin. Medyo dakalya mo rin po, panakita na ng keni uling, ila pwedeng kumasukli. So, pati may mulog lang 50 pesos, sino manikwang sukli, may kaya may atong yamo, panande, mas nakalaretang extra. Pupunta lang ang pukit ang Corporal Works of Mercy deta. Mga 2 beses sa tingkinang wang ememayan. Uling twice a day la po mag-inventory nung pilan na rin may bawas. So, yung total funds sa Malakwan is 926,444.86. Hindi kaya katama pong organization sa lano man pondo. Kaya pong May 18, Domingo, alas 5 na ning gatpanapon, ma-install yung Father Fair David, anting bayong rector na ning Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Kaibat na ning installation o yung installation kinubne ning misa, isundo niya kanita yung misa. Sa lubungan niya po at suportan niya at sopan niyang ipalaganap ni ing debosyon king Birhen ning Lourdes. Uling oita ing pake na ning shrine. Ing shrine aliya po parokya ini, shrine niya. Ing puntunan ning shrine ating debosyon at ating pilgrims. Nung alang debosyon, alaying shrine, mataying shrine. So, deng susuyuan na po ning shrine, ilapin deng pupunta keni. Aliwa mo rin sisimba. Dakal pong pupunta keni, manibat Lunes hanggang Domingo, mga di. So, yung shrine, pipana langinan niya, at debosyon niya king Birhen Maria. Alang makanyan king mabilog a Archdiocese. At yung pangmetong nga shrine, apong mamakalulu neman. Pero oy ni mo yung Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Ketiking Pampanga. At din kaya katamang bisita, iba't lapakaring aliwang probinsya, Peka Marayo, Mindoro, Pong Batangas, pupunta alos banwa-banwa. Yan po, daratang laki ni oreta rin susuywana ning shrine. O iting susuywana ning rektor, anting pamuntok na ning shrine. So dakala salamat karitang sinuyo, isunduyo po yung suyuyo, yalalako, king pamanyuyo, king ing susuyuan tamo, ing mabilog a Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Alimu particular balen o baryo, kundi ing mabilog a Archdiocese. Yan po, ilapad ye po, ing kaya kayong pamanintindi, kening kaya katamong shrine. Bakal naman po kaya kayo wala, taga-kabetikan kayo ni o bacolor kayo, dakalang pupunta kayo. Kayo nila manakit, ating kupawang kong biles napon, taula Manila, ating niyang sakit, kalupa nining sakit ng krisakino, itang immune kay ba't pepamindindisyon niyang sakit. Kita pala yung inaawad na, mayuloy ang pawang mikasakin niya. Pepamindisyon na itang kotse na, may balik yan napon. Last week yan mintakeni. Ing shrine, pupuntalan niya. Sisindi kayong kandila at di kayong intention. Kita po, papanatilyan tayo po at suyuan tayo ing Archdiocesan Shrine. Kaya ako naman po, mabating na ako kay May 31, may install kong alas 10, anting Paris Priest, ing Sacred Heart, Paris de la Bastagan. Nung ating kayo pong panahon,
sumilip kayo, kaya ba't mabating na kayo? Kaya po, basta munta ko mo po ka rin, nung makanano kuminta Kenny, may drive ko, minta ko Kenny, may pa-install ko, tinok nang na ako Kenny. Ang kanyang mga naman gawan ko ka rin. Munta ko ka rin, kaya may 31, nung akit na kayo, dakalang salamat. Nung edad ko akit, mas dakalang salamat. Kaya po, salamat pong baragol kayong saopyo, mi subliyang mi ikakatamong sunken shrine, uli na ning saopyo. Katataulian activity, Kempong Webis, May 15, kay ba't na ning 6:15 a.m. Mass. Ing larawan na ning Birhen, midalaya kitang lugar, anong nukarin desid sad 116 years ago. At karin, pati nga po na't kabukas ating pamagrosaryo, pamanalangin. Kaya ba't nanitay tang alas 5:30 na ning abak, kaya May 16, Biyernes, iprosesyon niya manibat ka rin, alaya man may itong kilometro ite, papunta Kenny, para kayong misang pasalamat. King ining larawan, ay at yung katamo, may lakban niya, binyere, iba't siya po at makabebe. Po, at ketiya menoknangan. Paulina nita dinagul, linakpad, ing debosyon King Birhen, hanggang kanyang 1980, mitalakadya ing shrine. Po, anya pasalamat tamo, ketang aldong ito. Metong la, di taklamo reng okasyon tamo Kenny. Ing Piestang February 11, ing La Concordia, aning 3rd Saturday na ning February, ang po paini. Yan po, kapigagan na kanyang pasalamat. Si Claude kayo po para kayong panalangin King Birhen ng Lourdes. Panalangin King Birhen ng Lourdes, itamongan, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatuna ka ring maliligali, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka King Groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan, at daga na lang masakit at kinayap ka rin karelang panamdaman kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, banadwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang ipagkalup ko kaya duwanan, anting kapasalamatan ka ring saop mo, panikwanan kong makitulad king kaya kang kabanalan, ban misa na yado makapakirakit king kaya kang ligaya. Amen. Ipami at chokobano misang panyang lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo. Di pamintuan ng lub mo kaya tisulipan ti banwa. Inka kanan mi King Aldoldo, ibiyay mo kaya kami King Aldongeni. Apon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Ang tiing pamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Ngayon mo kaya pa isaul King Tukso, muna ikabos mo kami karing marok. Amen. Bapo Mariamit mo karing grasya yung ginong Diyos at chokeka. Nuan ka karing sablang babay at nunya panamaning bunga ng atyan mo Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, panalangin mo kami ngang makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Anti mo yung sadyarang ligay, ba't king kamumulan, ngayon kapilan man, manggaman king alananggo. Amen. Jesus our King. Alleluia.
King ginumantabe kaya kayo. at kaya ka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos na mayupayang tuto, ing iba, ting anak at ting Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ni, umeko king apayapan. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.